oyuk değilsin eldin batası. Abbasının balası, atasının balası. Özsö bergin çoğun oyuk değilsin eldin batası. Atasının balası, abbasının balası. Özsö bergin çoğun oyuk değilsin eldin batası. Abbasının balası, atasının balası. Özsö bergin çoğun oyuk değilsin eldin batası. Assalamualaikum ardактуу жалпы коноктор, барыңыздардын бүгүнкү дасторконго карап барыңыздардын сый урмат көрүүңүздөрдү үмүтчүмүн. Ал эмесе бүгүн Алинурдун, Нурайымдын бала жытыры менен тосуп алыңыздарды күтөбүз. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Ой,
булак, экөөнүн тең шам чырак дегендей. Аспанда жылдыздар көп, жерде кыргыздар көп. Кыргыздардын арасындагы кыргыздар амансыздарбы? Анда бизе азыркы той баштаган ээлери бар канчана гүл калкы эжене чакырып алууга уруксат этиңиздер. Кол чап. Assalomu alaykum, hurmatli qo'noqlar. Xush kelibsizlar. Men shu Silyoshdan murda apam atayin o'zining botasini berib jo'ygan ekan, o'sha telefonni uzib qo'ysam baringizlar. Mana Silyosh. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат. Теңгеле кой бардык мактоосо гана жарашат. Эне энелерибиз аман болсун. Dağlar, gelgen konuktur, bırakan, bulga, gelini bulgakı, oğluna, Aynur nevreme, jendep, toy berip jatat, uşu toygo gelip katışkanlarga çoğun rahmat, men razıçılığımды bildiremin. İlgeri emes azırkı zamanda bir çoğun toy bolup, ошол тойго топ жигиттер топтонуп тойго ашып тойдон кайтып келе жатышыбанан бирөөсүнүн үйүнө жакын келгенде түшкүлө чай ичкиле деп суранып калат экен. Топтошкон жигиттердин бирөөсү ой азаматтың барып эмесин атталарга деп айткан экен. Ошондо үйдүн эгеси азаматым бар дегичи болбой 5-6 жашар бала үйүнөн чуркап чыгып атам geldi de kuana çurkap atasını öldü geldi. Oşa mezgilde atası ana menin azamattım gördüm öyle dep kolundağı kamçısın oğlağa kıtıp balam kamçımda alıp berçi dep soranat. Cügrüp barıp kamçını alıp atasını koluna karmattı. Oşa mezgilderin kamçını ödü götürüp atası mına menin azamattım gördüm ушул азаматым чоңойсо чоң жигит болот, азамат болот деген экен. Ошонун сыңарындай менин бараканымдагы бүгүн азаматтуу болуп эртелик чакырып той берип атат. Ушул азамат жигит болсун, өмүр узун болсун. Ушу азаматты тапкан ата-энеси дагы ден соолуктары чың болуп, өмүрлөрү узун болуп, ушул азаматтын Kırahtın görsün, azamatı deni solukta olsun, ömür. Kuanağılık, anda ise linki sizde veririz. Assalomu alaykum, daha bir jolы hurmatli qonoqlar. Xush kelibsizlar. Bizden o'sha sizlerdi az da olsa biraz kıynap koyduk, adresleriniz özgürüp, ondan kabul etmesiniz, geçirim sorarız, başarız deyip. Ne deyiz? Uşul oğlum Alınırga bugün jendek toy berip atабыз. Sizler gelip yaşına kaydı olanlardı bersiңер. Uşul oğlum bizge jölök boldu, tayançı oldu degende, azır apam aytып кеткенде, камчым жерге түшсө, камчыны алып бере турган жигит болду да караса. Ушул oğlumuzга тилерибиз биз өмүр берсин. Eymanın başı versin bu daim. Hurmatlı konuklar, hoş geldinizler. Şahıt dasturxondan damsızlar, жақсы oturup kettizler. Çok rahmat. Annemisi hazırkı söz кезегин kudalar taraftan başlaylar. Kudam deyip kudalar gelip kalıptır. Annemisi kudalardı birden çıkırıp hazır kudalar. Dağlay ayke, sanıvar jеңе, ay berip karındaşı başlagan jamatlar gelip söz кезегин берсеңиздер. Gelingizler bardığınız şahane oturup barınlar kol çağып oturumuzlar.
Assalamu alaikum tuğanlar. Şu Ciğerim Ali'nin toyuna hoş geldikler demekçimin. Bugün buna bir olan Marakan menen karındaşım Gülbakı şu balasına jettek toy berip oturat. Ne demekçi özlemi men habarım şu ciğerimizin ömrü uzun bolsun. Densog'u bekem bolsun. Şu gelecekte şu Allah Taala şu ciğerimizden bir yaxşı dindar, İslam dini büyük tutkan, namaz köy, söyleşimiz yaxşı bir ullardan bolsun dağlarım şu ciğerim gelecekte. Ana şu bugünkü jentek toyga kelgen şu tuğanlar barınglarga densog işleriңер bolmak. Şu barыбыз şu Moskva jergesinde şu tirilikte жүрөбүz. İştegen olmadığında şu tapkanların bereketini versin. Varınar şu tinç aman işte şu Allah bergen rızkını tegindey şu tuğulgan jerimizge barыбыз aman esen kaytaylı. Toy ulana versin. Barakan şu gelecekte şu jerimiz şu ömürlü olsun, bala sakallı olsun. Bunun ardından da köp balдар gelsin, şu tapşikeler koysun. Şu kalarım şu densoğlukta oldular. Rahmat. Assalamu alaikum. Hurmatly bugünkü Aqtoy qonoqlary. Hurmatly şahitlerimizler bilen barınızlar hoş geldinizler. Muna bugün bizim sayısından biyolas köpten çok baxışlı, baktlı bugünkü gel tuş bolup, bala jытына bakıp turgan mezgili uşu gündüz dayım kutulgan bolsun. Ошондой эле мен да ушул тойдон айткан жакшы жүрөктөн чыккан калып электеримди айтып кетейин. Көрсө бала көрүп тура өмүрдөн, көрсө бала кубаныч экен көңүлдөн. Бак таалайды башка жактан издесем, бак таалайм балам өзүм көрүндүм демекчи. Ушул балаңардын өмүрү узун болсун, ден соолугу бекем болсун. Ата энеси менен рызк эшиги менен, чоң ата чоң энеси, тайта тай энеси менен бактылуу балалыкта чоңое берсин. Силерге дагы үйүлөрү бакыт каалайм, дайыма бар болуңар, өмүрүңөр узун болсун. Конокторго Dileklerinizi vereyim. Orunluklardan orun alsanız. Barıklar so'zlarga tez osurib, hozir suratchilardagi suratga tartib жатат. Ana bizda suratga tushib, estelikka suratga tushib qo'yingizlarni o'tinamiz. Jada o'sha video graflardan tartib жатат. Albatta har biringizlar yaxshi o'tiringizlar demoqchimiz. Tutulanlar şu ciğerimin jentek toyuna hoş geldiniz barlar. Şu ciğerin bugünkü ulotkan toylarını kutlayız. Ciğerimiz жақсы жігіттерден болсын. Дайыма şu sizlerge olabilir. Sizlerge kızmatlarına son jigit bolsun. Hoş geldiniz. Ben atayın bugün ciğerimin toyu olgan ayırdan geldim. Ciğerimin bugünkü toyunda koşul bir konuştamın. Yaşasın toylar. Ne diyelim şu? Cigitlerin ömür uzun olsun, herkes sağlık için olsun, sizlerge duyumlu olsun, geleceği genç olsun. Şu Kırgız'ın bir gereğine yaragan cigitlerden olsun. Sizlerge de şu genç olsun, işlerge ilgilik olsun. Beymanlar hoş geldiniz. Alhamdülillah. Ali'nin ömürlüğü diye soğukluğun akılesli imamısıyla Kırgız elisiyle arkadaşı cigitlerden bakçaması koymak ömürlüğü. Sovyet toyunun iyileri var, bunlar hoş geldiniz. Ömür uzun olsun onlardan. Daha bundan çok balalı olurlar. Kudayım den soğuk versin. Birinci bari den soğuk versin, den soğuğuna versin. Şunları baldanlar ömür uzun, den soğuğuna çekmesine. Daha iyi toylar uzun geliyor. Tuğanın bazı olarak. Beş boğuk olsun da kardeş. Ali'nin ömür uzun olsun. Kırgız'ın gerekli olsun. Onlardan olsun.
Suratga tushib qo'ygonni unutmangizlar. Suratga tushib qo'ygonni unutmangizlar. Esdalikka suratga tushib qo'yingizlar. Kelingizlar, bir qadar bor. Suratga tushib qo'yingizlar. Ökür kızım Gül'e densoğluğun bolsun, ömrüңөр uzun bolsun. Daima şu Aktasar konarı жакшылыкка жайылып, şu неберебиздин жакшы күндөрүн көргүлө, сыйырматын көргүлө, келечекте кыргыздын келегине жараган şu жигиттерден болсун. Кош келиңиздер, коноктор. Алдыңыздарда камерадан тартып, жакшы көңүл ачып келиңиздер. Siz daha söz veresiniz. Gelin siz söyle koyun. Assalamu alaikum. Ağabeyimlerden şurada düşünce oldu. Biz ne kadar be. Kadang-kadang gua langsung waktu kita şoğlu sama hormat versin. Waktu bakalım aslında. Gelin siz söyle koyun. Ne deysen birinciden sizlerge densoğluk şu balаны tapkan sizlerge densoğluk versin. Balanın tuğulmanına emes, turganına suyunde balanızların birinci densoğluğunu versin. Akıl öz yuğullardan bolsun, ömrü uzak bolsun. Sizlerdi sıylagan, sizler durmattagan, el yerine, yüreğine jaragan, jakşı uğullardan bolup çoğoysun. Ne deseniz Kalan meymanlar sizlerge da densoğluk, işinizlerge ilgilik. Dileklerinizi verip, ortalardan alsanızlar bulun. Adayısı suratı da düşü alsanızlar bulun, esirliğe suratı düşü. Kırgız eli, Türk güzeli, ezelteden çok yer kalıp, köçüp konup yerlerde, Altay, Sayan, Alatoğlu, ömür sürgün bayırtadan, Manas Bakay Koşoy babam. Ak kalpak, Manas Bakay Koşoy giygen. Har Kırgız papisligin uluğu beli. Bayırtadan elimizin cüzü delip, annemize Kırgız'ın saltı menen Karagılaç'a, ak kalpağın, joluğun salıp жатkan ökülenesin, kol çağıp koşlap durağız. Kırgız'ın saltı Karaçı, Kırgız'ın saltı buna. Vakti doğanda müşterisine jestlerinin izleri koyulan bakmasın. Jester şu an elinizden ömrünüzün olsun. Altından balavası, hakmasın balavası, şu kızların
çıkan ciddilerimiz olsa da işte Allah'ın öldürmesi, toylarını, tayfasını tayinlesi, havalarını, havalarını seyredelim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoş geldinizler. Bugün bizim için haftanın sonun bir kuvançlı gün bolupta. Sebep degende ecem menen jeyterimin göktön ve tutkan persendi жарык дүйнөгө келип, мынакей сиздердин алдыңыздарда жентек той берип отурат. Ушул баласы ыймандуу, акылдуу, эстүү, ата-энесине күйүмдүү, салих перзенттерден болсун. Assalamualaikum. Jadi kadang rumah kızın da örtten ömrü topta cüzülümüz alnımızda her daim mayda karışlar görüyoruz. Allah Teala'nın ekmeğine bakımlıklı versin, ömrüne uzun olsun alimlerin. Allah Teala'nın alınmalardan olsun. Gecemizde kolumuzda çok olsun. Şimdi soframızda oğlumuzda doyumu, geleceğim. Bizim inanlarımız, kardeşlerimiz. Gelingizler dileklerimizlerni berip, orunduklardan orun alsanızlar bolun. Жана ушундай эле сүрөткө түшүү балаңыздар эстелиги. Бир туугандар аман болуңуздар, бар болуңуздар, дайыма жакшылыктар көп болсун. Ушундай бир туугандык мамилеңер эч качан үзүлбөсүн. Сүрөткө эстеликке түшкөндү унутпаңыздар. Сүрөт бул эстелик. Күйөөм экөөнүн ошо көптөн күтүп Кудайдан сурап алган уулунун жейтек тоюнда отурабыз. Ушул балага келечеги кең болсун, өмүрү узун болсун, бактылуу, биз сыймыктаган, эл башкарган, Манас Баатырдай баатыр болгон ушу бала болсун. Элдин астында ушу биз сыймыктаган бала болсун. Ушунун артынан көп уул кыздар кыздуу болгула дагы. Ушу тойду эсен жакшы өткөзүп алгыла. Ушу тойдо айтылган каалоо тилектин баардыгы Аллахым чексиз кабыл кылган болсун. Рахмат барыңыздарга. Ушул жерде отургандардын арасында канча балаңыз? Сиздерде барбы көп балалуу эмилер? Көп балалуу эмилер? Бизден жогору, 4төн жогору. Сизге канча бала бар? 5 балаңыз бар экен, э? Мына караңызчы, баатыр эми, анда сизге азыр делегим бар экен. Келиңиз. Келиңиz, яка келиңиz. Daha kimde var? Dört balalım, yaşlarda. Dört bala, gelin, yaşlarda. Gelin, gelin size. Gelin size.
Daha var mı? 3, 4 tane aşık. Daha. Göreceğim dağlar. Budalar. Gelin de. Biri sorun. Sizlerde var mı? Sizin verdiğiniz toplumda. Sizlerde var mı? Açam alalımlar. Bekliyorum. Sevdik. Gelin. Gelin seçin. Bu enelerde yetkiye çıkardım mankene bular. Kırgız elimizni koyup çatışar. Kırgız elimizni koyup çatkanlığı bizim memleketimizi tüp dönümün güçetip çatışar. Uşul enelerimiz aman olsun. Bir doğru kol çağıp koşlap koymuşlarca. Bir Köp yaşayken eneleri aman olsun. Askerge bilegim var ekine. Dayıcı yedi balalı ol, aferin. Çoğunluğum olsun. Varımızda çoğunluğum olsun. Olurunuzlar, aman olunuzlar, var olunuzlar. Daima çarşı.
orunduklardan orunduklardan orunduk. Sizlerge daha içine beleklerimiz var. Gelgile sizlerge. Sizlerge. Gel. Beleklerine kutlu olsun. Gelin sizler. Atenizler, canınızlarga barıp oturunuzlar. Gelamadım, inanmadım, ne
söz aytabatken maksud uruladı. Gelin. Bir ayal alan degenler var mı? Bir ele ayal mene tüvelip tüçer şahay. Baktılı bolu. Gelin. 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 Ya şu baykelerge koça var, hiç kaçan koy, 4 ayağı olan der, 3 ayağı olan der, 2 ayağı olan der çıkıştım ben. Neydi azıcık bizim balban ecelerimiz. Şu erkeklerin sazayın verim degenler. 4 ayağı algan erkeklerin sazayın verim degenler. Buna ayırlar çıksanızlar. Şu erkeklerin sazayın verim degenler. Gelinizler. Gelinizler. Görmüşsün sazayın verim başlayız. Gelin. Gelin. Korkmaz. Görmüşsün. Görmüşsün sazayın verim başlayız. Gelin. Yakın. Ya çöktü. 3 ay şöyle ökelim turuştuk gerek. Dağı bir o gerek, dağı. Dağı var mı? Dağı iki o gerek. Gelin, bundan tarafta mı? Gelin. 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 Ne bağırdı ekine var mı güçlüğüne? Ağırlı, güçlü ekine var mı güçlü? Güçlü ekine. Kana? Ya şu yerde gör ekine. Gel misin? Hazır mı Ağustos? 4 ay alan degen erkekli çıksa ana görürüz. 4 ay al. Kırgız'ın savcı hazır tartı tartışıyorsu hazır 4 ayın çıkma 4 ay. 4 ay avrat duruştuk vergen erkektir böyle lazım. Müzika kadar. 1, 2, 3. Gördünüz mü? 4 ay alan yalan. Hazır 3 ay alan diyenler çıktı. Geliniz bakayım. 3 ay alan. Geliniz. Kana görelim üçümüzde. 3 ay alan. Hoşçakalın size.
Çok. Ayağlar hiç şaşmayınız. Anlaması lazım. 1, 2, 3. Üç ay olmadan ne duruşun beri olaydan kes. Da cengem çöndene çıkarmaktı da 3 ay olmadan duruşun beri olaydan. Ebe 2 ay olmadan tek eter. Kanama ketsiz. Kovada. Anayması yiyicileri astır. Güçlü. Hakem sayardan orada 2 ay olmadan deyip. Yok ayağımız karavadan yaptı. Peki 3. Koydum. Siz çoktan bir yolunuz kaldı. Bir de hoşuz bir kaldı. Koydum şaşma. 1, 2, 3. Şunlar bilmiyor boğulma. Karabaş. Ayağı büyüsün korumu kaldı. Yürgünler, baktım o yürgünler var olsun. Boçoklar hiç kaçan ölçüsün, ballarımızlardan olması görmüşsün. Var bolumuzdan. Hala bir ay alalım diye. Gece bir ayağına da uçacaklar, erkekler baksın. Davay. 1, 2, 3. Davay. Davay. Abi birinizleri birden bile olun. Daima o çoğunuzdan hiç kaçan ölçmesin. Daima tübelükte birge bolumlar. Bunu ben niye aytım geleton? Yübülöğünüz dönmeden aman bolup, daima жақшылықтардың üstünde ballarımızdan ormasıyın görüp, daima uşul eşkilerde bolup, yübülöğünüzü sağtaşınardı kavlayın. Olacağım var benim. Bakın, bir ayağımda ağlamdı, bir ayağımda bana vatkede, ben kendim gücün bildik. Bir ayağımda başka ravatken, bir ayağımda bana ravatken, bir yübülöğünü tutan bir ravatken. İşte vatkede güçlü olma. Kızlar. Ama ne o şov bizde, gelin seçe muhabbet iyi yapalım. Dilek seçe gelin. Dilek. Bağda beni, dört falan verirse. Hangi şu ecinin acaba büyüsü çıkarmak o diller, bırak çıkartın da siz ya mutlu olsun. Yaşlardan bir yer çıksın. Elinizde kutlu olsun.
Dostum benim ayaşıma büyümdü, baldardan oluyor. Aldın, bala baksın, dostumuzdan aldın, mal baksın. Dileğin dileğin versin. Dostum benim ayaşıma жақсы атыңызды қызмет қылғандардан Урматтуу Аяшым жана ортогуңуздарга сиздердин бүгүнкү Аяш уулунун Алинурдун жентек той куту болсун. Өмүр узун болсун, ден соолук чың болсун. Сиздерге дагы бактылуулук каалайм. Ар дайым бактылуу болсун. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz mehmanlar. Sizler uyumaklı. Hoşlanışınız. Beş puanla bek olsun. Bunların gelecekler Kırgız'ın Karavan Türklerin var. Assalamu alaikum. Жалпы қонақтар. Bir gün көңіл көріп қойсаңар, сұраныш, жезе. Bunlarga qarsash бүгінгі сүйіншіңерді çoğu bölіп отырамыз. Алла разы болсын, елден баталайын деп баланың келешегі кең Кыргыздың чыған жігіттерінен болсын. Жаңа Кыргызда сөз бар ғой, ер тағайын тартады депші. Тағалары жалаң балбан да күшті. Жалаң уақытшы балбан. Нендей деп қойып. Ошондай жигиттерден болсын, сиз сыймыктанган Кыргыздын керегине жараган, аты чыккан, имандуу, бактылуу жигиттерден болсын, Салам барыңыздарга. Бүгүн баарыбыз кубанып турабыз. Досум Капы, Аяшым алтындай болгон. Сиздердин ушундай тоюңуздарда отуруп абдан кубанычтабыз. Өзүбүз балалуу болгондой толкунданып турабыз. Алинурдун өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Дайыма ушундай мындан кийин да кыздуу болуңуздар, тойго келели, бешиктөөгө кийинки жылы дагы ушундай ак дастарконуңуздар дайыма адамдарга жайылып, элдердин батасы тийсин сиздерге дайыма. Анан Алинур Кыргыздын керегине жараган, чыган жаштардан болсун. Асташым, Аяшым, şu балалардың өмірі болсын, Құтылған, Құтайымдар жоқ. Рахмат келіңіздер. Алып келген білектерді той өнеріне тапсырамыз. Айттан қалу тілектеріңіздер құт болсын. Келіңіздер қайратында кейінгі жаматты сөз кезеңіне шықырамыз. Бұл сөз кезеңіне шығат тұрған жамат, коллектив жаматы. Чынары жеке, Құндыз жеке, Гүлайым жеке, Гүлзат жеке, жана ошондой жалпы коллектив жаматын сөзгө чакырабыз. Келиңиздер құт болсын. Кимизден баштайбыз? Улусунан сулусунан. Келиңиздер менен сулусунан баштайлы жеке. Урматтуу коллегабыз Сукулгакы, күйөө болосуздар. Бүгүн ушунча элди чогултуп, балабызга, уулубузга ушу элдин батасы алып берейин деген чоң міндет менен башын сүрүп чыгып атасыңар. Тапкан уулуңар өмүрү узун болсун, өрүшү жайык болсун, келечеги кең болсун, келечекте Кыргыз элинин керегине жараган эр жигиттер болуп чоңойсуна, бактылуу болуңар. Урматтуу келген коноктор, куш келипсиздер. Урматтуу эжеке, балаңыздын өмүрү узун болсун, бешиктөөңүздөр бек болсун. Балаңыздар Кыргыздын керегине жараган бактылуу жигиттерден болсун. Ар дайыма тийнеге күйүндүү, өмүрү узун балдардан болсун. Ушу жалпы коллегиянын атынан баардыгыңыздарды куттуктайбыз.
Баракет жентектерimiz kutlu olsun, bağımsızlığınız uzun olsun, ömrünüz uzun olsun. Uşul bağımlarda kızmattın, balan çakasın, terbiyalak жүрегіңізді. Бүгін коллекционерден çok kutlu olursun. Bayrakmat, kendinizler belikleri tapşırağız, toy kutlu olsun. Daha söyleyici olarak geçiresler, kendinizler. Kimizden başlayız? Yakın, no, yaşım yok, yakın söyleyeyim. Mahmut olsun, yaşım. Geçtiğim otek olsun. Ardam şu konukların bardık malotlikleri orundalып, дагы көптөгөн жаштыктарда жүрөбүздөр, бала чакалуулар ардайым жүзүңүздөр жарык болсун. Ушу Алинур улумут өмүрү узун болсун. Рахмат. Bayrakmat kendinizler anla, alып келген белектерди той элерине тапшырабыз. Той кут болсун келиңиздер. Belekleri tavşırıp olmasan sürötkö tüşö ketebиз, эстеликке. Gelin samayga. Söz güldeysizliğim olsun, toy kutlu olsun. Саламатсыздарбы? Туугандар, урматтуу коноктор, менин досумдун коноктору. Şu Alinur ulubуздун өмүрүн узун кылсын, келечегин кең кылсын, келегейин тегиз кылсын, өмүрүн туз кылсын. Şu жетектер жемиштүү болсун, ошо уулубуз ушу Москвада бир чоң жетекчи болсун, доктор кабарым узун өмүр, дейсиң ичинде. Mikrofon almasın. Rahmat belirleri, belekleri tapşırağız. Aldey bugün, elin bağır sıylagan, el menen birge jırgagan. Emgekçil bolgun bugün, aldey bugün, aldey bugün. Kalkın bağır sıylagan, kalk menen birge jırgagan. Kampor bolgun bugün. Aldey bugün, aldey bugün. Önürük menen örgü çap, aldey bugün. Aldey bugün, kuruluştu kut bilgen, kurişti töp bilgen, usta boldum bugün. Yarışı geldi belki
En soluğu çığın olsun, bir kırmızının gerekli jarağın çigitlerden olsun, atölyesinde büyümlü olsun, ardayın açılık olsun, dışçılık olsun, tuğanlık olsun, şunday toyların üstünde жүрөбүлөр. Amin. Айтылған қала тілектеріңіздер құтты болсын. Қабыл болсын. Аллахым өмірін ұзақ болсын. Ата-енесін сыйлаған, урматтаған жаштардан болсын. Ушул жерде биздин кулдаган тараптан эми канан силерден ыр тапкычтар бар экенин көрөлү. Şaşırış hürmet taslı. Kendinizler hayradan sizlerde gördük de tapışlarda. Sen jakan ben jaktan boldu. Jaka жылуу болганчы? Өт нарака. Biz evi hazır muzika merdi da. Evi muzika çogurtap görөбүз кандай болор экен. Başlagыла. Кана мен азыркы байке мен тараптасыздар. Кайсыл тарап жакшырдашын аз белгилейбиз.
Biz de abdan ır жағынан аябай окумушпуз, байке. Азыр талантка бай эл кыргыз эле. Анда биз келиңиз азыр. Байкенин ырдаганын көрөлү. Кол жаап коштоп турабыз. Кана барсыздарбы? Мында бир ыры бар, Асан Калай Керимбаевдин. Ошол бир куплетін ыргап элейин. Дарак били жазда бүтүрүп айларым, күздө түштөн жалбырадым сагынбай. Сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай. Сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай. Кол жаап коштоп турабыз. Кана эмеси? Эми көрөлүчү сен тарап. Азыр акам ырдады го, мен эжем деди да, ыр мындай эмес, мындай болот дейт. Камсол туугандар, кол чабып кичине коштоп турасыздар, дуфтардышка берип. Ырдаган мындай болот, карап тургула. Көрүшкөндө көздөр тиге карабай, экимиз уябыз күнбаладай, жүрөк сели жүзүбүздүн байкалып, баракабыз күнү таанышканбыз жаңыда. Жарым карыш чыктым келбей жаныңдан, аппагыңды көрүп алчы дегенсин, алаңдыча жарыкты түштү чагым. Ана, кол чабышты көрдүңбү? Азыр кол чабышты көрөбүз. Биз тараптан келгиле. Атың Айбек. Айбек байке кол чабалар. Кана эмеси? Кол чабалар. Урматтуу туугандар, Кенже Күнөжекебиз кандай ырдады? Кол Кыргызда жакшы макал бар. Кыздын 40 жашы болду деп. Анысы кыз жагы отту деп коелу биз эми. Келиңиздер анайсы сиздерге да белектер бар. Келиңиздер атайын Кыргызстан жергесинен тайенелери ушул Кыргызстанда белек берилген экен, ошолорду берип койгон рұқсат этиңиздер. Кыргызстанда тайенеси менен тайенесине бир кол чабып коюңуздарчы туугандар. Белектеріңіздер құт болсын. Ай, сүйіп жүрген, сүйіп тұрдартып қой. Бүгін кешен қонақтары бізде осы Алимов өмірін берсін Құдай. Ардам жеңіс кешіндегі болсын, иманды сақту балардан болып, артынан көптеген балалы шақалы, невелері, чейрені болыңыздар. Ежеміздеріңізді ардайым бақытты болып, қатынашқан қолыңыздан үзілбей, ұшы балдарыңыздың ұрмақ сыйына көріп, ардайым бақыттылықта ғана жашаңыз. Бар болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Жесе, болсын, Алим Нұрғаның өмірін ұзын болсын, денсаулығы болсын. Келешекте жақсы сіздер сыйлаған жақсы балалар болып шықсындар. Қолыңыздардан бір жол құт болсын. Ай рахмат, айтылған қабыл тілектер, Айдылыр жігітімізге қабыл.
Үйленбейсің? Қаншадасың? Қанша жашасың? Орысша мен білмеймін, ошо орысша бере алмай айтам. Сенче? 8. Ай, молодец. Бар эле орысша сүйлөйт го. Кыргызча сүйлөөнөр жок го? Тамаша келиңиздер. Мындай ой кылабыз. Мен сиздерге ар кандай тамгалардын айтам. Устолдо бул деген болсом банан алып келесиздер, ж десем жүзүм алып келесиздер. Түшүндүңүздөрбү? Кийин биринчи алып келген инсандарга бөлүп беребиз. Акам ойнерде дайырлап койгула азыр боло мен балама деп атат. Даярсыңарбы? Бир эки кетти, банан алып келебиз. Ой, кармап тур мага бербей. Atın kim? Atın kim ile? Rayana. Apam ve atan geldi bu жерге? Үйдө урушtu kim başlaydı? Atam ve apam uruşabı? Uruşpayбы? Takır. Oy молодец. Eşteken aytıkıda emeksin o sen. Oy tezilgile. Oy ala. Tezilebiz ha? Ulan karındaşım banan alып kел desem жүзүм alып kел болуптур. Банан таппай калдың ба? Баранда. Ошо жүзүмдү жеп, келген столунда отуруп турар, ичиңен бизди жаман көрүп. Ой бала. Оңа кыздын настроениясы жок го. Alo. Apam uruştu mu? Ya. Орысша айт, орысша. Орысша сөйлеп, сен де мен қинабай. Как вас зовут? Айлайым. What's your name? Англисче дагы билбеген, орысча дагы билбеген. Кайсы тилде сүйлөйт болду экен? Ата энеси ким бул? Карындашыбыздын. Ким сизби? Урушпадыңар беле? Кредитуарда эле ойлонот го? Vay. Keliniz uşu kızınıza kol çalıp koyun. Kara oylanat bak ne desem eкен деген. Алып келген банандарды кайра алып барып жүзүм алып келесиз. Жота бананын унутуп калган окшойт э, бул кичинекей бала. Иә. Бананды алып барып ордуңа отур эми. Ордуңа отур, болду эми, ордуңа отур. Ордуңа отур. Ордуңа отур, эми азыр бардыңар. Адан башталган дасторкон үстүндө эмне бар, ошону алып келесиз. Адан башталган. Hazır. 1, 2, 3. Daha bir bala gelsin. Gelsin. Gele koysun. İyi. Hazır mınday balası. Sen anap geldin. Sen o almanı kışlap
L'dan başlanan bir nerse alıp kelçi. Бар. Sizler toktop turma, sizler toktop turma. Siz biyaka tur, alma астына тура, ложка бияка тура, и потом sen iyiden başlanan bir nerse alıp gelin. Kana çurkarlar, ateneler canım verseniz болады. İyiden başlanan, iyi. İyiden başlanan. İyine ankırın koldan olsa, iyiden başlanan. Neyim biyaka tur. İyine, anagi sen nıdan başlanan alıp gelin. Kana, ne? Ankırın çurkarlar, nıdan başlanan derdi. Nah. Biyaka gel. Kana emetse, sen U'dan başlanan bir neresini alıp gelin. U'dan. U. Atası kim? Atası. U'dan başlanan biliyor. Yaktan, alamam. Yaktan geliriz. Sizler turmay turmaya, tinç turup. Bir bala gerek болады, bir kız gerek болады. Sen gel. Rıdan başlanan bir nersini alıp geç. Rıdan başlanan. Kol çırka. Sizler tüktüz turup. Kana? Hazır. Bulardan ne kılavuz? Alma. Bu ne? Ложка. İğne. Nan. Ukrop. Bu? Ручка. Azamattары bileki kembise. Al emi hazırkı jentek toydun. Balanın adı kim? Ali Nur. A bukvasından alma oldu. L bukvasından ложка oldu. İ bukvasından iğne oldu. N bukvasından nan oldu. U bukvasından ukrop oldu. Al emi Ручка oldu R tapkasından. Uçlardan bardı, karanglaçı, dasturxonumuzda bar, canımızda bar. Oşunduktan canlarda aman bolsun, Aynur degen balalar. Bar bolsun, tübörüklü bolsun, göp yaşasın, baktılı bolsun. Elcerine kızmat kılgan, en belgili ballardan bolsun. Aynur barlık jakta bar bolsun, aman bolsun. Ay berak kılarasın. Anan Aynur'umuz daim olsun.
de aytıp kettingizler. Gelingizler. Toy eğlendi. Mandığı geçişlerim benim şu Ali Nur'un Jettek toyuna gelgen kadırlı konaklar hoş geldinizler. Barakan aka, Gülvakı Cenge, şuna beşik olukta pek olsun. Şu Akdastır Konçayı, şunca elden batat dilek alıp vergen alıp beri otasına oşalıp dilekler kalıp olsun. Jaratkanım Ali Nur'a uzun ömür versin, densoluk beken kılsın. Allah'ım keng peyin versin, etmez bölök versin. Bir ile sizden oğlumuz bolmoston, elgin oğul olgun, çıgan yigitlerden bolsun. Yüreğinde iman kollup, bir tuğanlarına, akdenesine büyümlü gerçeğin azamat oğul olsun. Ne demek için? Oşunda öyle, şu yerdeki gelen konuklar varınızlarla işinizlerge ilgili bütün elde жүрөбүз. Bala çakalıstan, tuğanımızdan alıstan işlep жүрөбүz. Barımızlarga ben soluk kalayım, zamanımız tinç olsun. Aman esen yurtumuzga baralı. Oşunda öyle, ne diyeyim, bundan bir dağı toylor toyga bulamıyorsun. Beşik toylor, yedi koymuş. Yüreğini toylor degenleri. Devreli, çüvreli olmuşlar. Cengen otomuzda. Ben resmi izlediğim Bileklikleringizlerle verip ortadan organsanızlar болады. Sürekli de düşsеңіздер болады. Келіңіздер қадірлі қонақтар, той мен естелікке суретке түсіп қоямыз. Тойыңыздар құтты болсын. Ali Nur'un ömür uzun olsun. О мен деп тұрасыз келіңіздер. Atenesinde büyümlü yaşlardan olsun. Geleceği genç olsun. Şu her daim tuğan ırımga atenege büyümlü olup turmuştum ben gerekine jaragan jigitlerden bolup çoğaysun. Gelgenlerge çoğ rahmat sizlerge. Barыңардың денсаулығыңар чың болсын. İşіңер игілікті olsun. Ne deylerim şu barınar tinç bolmalar şu balanın geleceği gen olsun. Ой, келіңіздер ағайын туғандар, бір бата саз, екі батанынан жақсы айтып келдіңіздер, андан кейін сөзді батаны талай қалғарайыз. Келген қонақтар, біріншіден şu Алла Тағала чексіз бақтаулар болсын, жана чексіз шүйлер болсын. Жаратқан Алла Тағала шуншалық берген рызқына шүгір, мына Алла Тағала берген рызқысын нәсібіне барымыздың рызқымыз қосылып қалған екен. Бүгін мына şu Ali Nur жиенімізден Jettek тойына келіп отырамыз. Şu жиенімізге қаларымыз емі жиенімізден өмір ұзын болсын, келешегі кең болсын, денсаулық үшін болсын. Şu gelecekte şu жиеніміз akıllısı, imanlı, şu Allah'ın şu jehim şu bir dindar bir жақсы, İslam dinini büyük tutkan, namaz koy bir жақсы bir jigitlerden olsun. Şu gelecekte şu Güyağlamın karındaşının şu atın çıkargan akıllısı şu jigitlerden olsun. Bunun артынан da көп балдар gelsin. Şu Güyağlamın karındaşı көп балар çıkalı olsun. Telegen bu şu esine takışkalar batpay. Şu bizim kuanışımız şu artıp şuların үйлерде жақсылық болсын. Жиенім өмір ұзын болсын. Құш келіпсіздер қонақтар şu. Амин şu. Жаратқан Аллах Тағалам şu өмір ұзын болсын. Аллахумма Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rahmatika. Келіңіздер ағайын туғандар, бүгінгі тойдың егесі сіздерде бүгін
басынан сіздерден ақпат алып берейін деп ласпатпен жайып şu жиеніңізге ақпат алып беріп отқан той иелерінен сіздерге разышылық сөз болсын. Келіңіздер. Қош келіпсіздер, құрметті меймандар. Мына бизнестің жүзді барлық ортада көріш отырмыз. Рахмат барыңыздарға үшін айтып баяғыда айтып кеткен кезде сіздер кешірім сұрайын деп орнымызды алдырмаштырып кішкене біраз сіздер қинап қойып жатшы. Шыншалық азыр көптір дастархан жайында кемшіліктер болса да білсеңіздер өзі. Рахмат барыңыздарға, алла разы болсын. Бүгінгі келген қонақтар барлығыңыздарға чоң рахмат. Алтында болғаныңыздарды бөліп, біздің қуанышымызды тең бөліскеніңіздерге чоң рахмат, тазим сіздерге. Сіздерге денсаулық, ұзын өмір, қандай мақсатпен масқаға келсеңіздер, ошо мақсатыңызға жетіңіздер. Ошо жалаң эле тойда жолугушайлы, тойда эле жолугушуп жүргүзөлү. Орнуңуздардан орун алыңыздар эми.